Assalamu alaikum. If you truly want to have a good mental health, expose yourself to the nature, connect with the nature, disconnect from man-made devices, connect with the nature because you are from the nature. Assalamu alaikum. Nafsani dohakam ki waram muhim kana. Nafsani dohakam man hama ekani behakun ne nufude. Hama ekani therapy kun nufude. Arun dinu wattafali ebajhe balkon. Dinu wattafali bawanjhe vi warakun gudrati mahola nikome uleve mahola ka wanga bajhe. Migotun koredana wara simple kamen mi vi warakun gudrati mahol takutare nikome. Mifada tantana gaska habes ara sona nula vi warakun algon me bajhe mitanta bala mitantan mi gudrai labwa gotama visna fikur kuran mi khala mi buna waha ke sama ei esoru halen elewani esore buna waha ki nafsani dulhekam araganna benam vejya nafsani dulhekam lobi kura kam gonyamo esormen eule fadan gudrati mahaw taka nikonnan jeheye vi warakun algonomen screen taka nula algonomen ulendas kone bajheye gudrati mahaw ta deke lobi wan jeheye sawbaki algon insanu naki hama mi gudratun lawa fa bay mi gaskaha gehi adi washage miwa mahaw udu khandu muudu mitantana miha expose vi waraka oda ziyare kuri waraka miha hinhama jehun livi iradu kuraviya nafsani dulahekan miha gaga ashaganawe alhamdulillah